I pozdrav svima ljudi, danas u novom klipu. Danas nastavljamo Minecraft serijal kako preživjeti u Minecraftu. I danas igramo nastavljamo serijal, a u čemu je reč jeste o Netheru. Znači vidite sve od obsidijana, šta je Nether. Nether je u prevodu pakao i sad kako trebate otići do Nethera. Potrebno vam je flint. Flint se dobija iz ovog šljunka, samo ga ako uništite i trebate dobiti taj flint kao. Sad meni ne uspeva, ali dobijete ovako. I sad kako dobiti ovaj upaljač, odete na crafting, stavite jedno do drugog i to je to. Napravili ste fino sve. Tako da sad ćemo da kažemo kako da se napravi portal do Nethera. Danas će biti ovo klip na brzaka, ali šta ćeš? Opa, za malo. Znači, napravite, stavite ovako obsidian, ovako 1, 2, 3, 4, 5 najmanje i onda uzmete ovako, dižete u gore i to treba da bude 4. Znači 1, 2, 3, 4 i onda samo ovako okrenete, uzmete flint i zapalite i eto ga. To je taj Nether portal. A što sad sve možete naći u Netheru? Ja sam napravio jedan portal pa sam se srećem stvorio baš tamo gdje vam želim pokazati. Sad malo skrećemo se teme. Ako niste pogledali prvi klip, pogledajte. Ako niste pogledali drugi klip, pogledajte. Ako niste pogledali treći klip, pogledajte. Ako niste pogledali četvrti, pogledajte. I sad gledate peti. Sad odete samo, znači stojite unutra. Najbolje je da ovako zagradite ceo taj Nether. Ajde sad. Znači da vam ne ulaze zombi i sve to. Sada, što sve možete naći? Možete naći glowstone. Opa, to je ovo. To vam služi za osvetljavanje ili eventualno za napitke, a u napitcima ćemo govoriti nešto više o narednom klipu. Nalazite ovaj sold sand, pesak. Što mi se dešava? Pesak duše. I on vam je bitan također za napitke i možete napraviti Nether World farmu. Ljudi, ovo smo jedva preživjeli. Znači od njega pravite pesak duše. To je pesak duše. I šta ćemo on nam treba za Nether World farmu, a Nether World je nekako neko cveće iz Nethera, tako. I sad postoji neka legenda, da postoji neki tip koji živi u ovoj, ne kažemo, palati i vi sad njega trebate naći i ubiti ga. Ne morate ga naći, možete ga samo stvoriti. I sad vidite, ovo je specijalan materijal koji se može samo tu naći. Tako da je onako dosta lijepo. Sada, ovo je taj Nether World. I sad ga vi nađete i to nam služi za napitke. Sad kako će on brže da raste? Znači on ovako dosta sporo inače raste. Evo, sad samo da odemo nazad. Inače nađete tu neke chestove i dobijate dosta vredne stvari. Izgubio sam se. Ovdje, ne, ljudi, izgubili smo se. Ali ovdje nije. Što se dešava? Izgubili smo se nekako. Šti? Evo ga. Ne, sad će da... drugi put. Za malo. Sad se moramo popet gore. I sad kad smo se popeli, idemo nazad, samo prođete kroz ovo čudo, gdje morate stojati. I sad kad ste ubrali malo ovog Nether Worlda, vamo smo se stvarili. I sad kad smo uzeli ovaj Nether World,
Znači trebamo napraviti Nether Ward farmu. Ja vam savjetujem, pošto ako hoćete staviti lavu, pošto Nether Ward raste bliže pored lave, trebate staviti neki kameni deo ili nešto tako, pošto sam ja od drveta napravio, ja sam ovo sve okružio metalom i ovim kvarcom. A sad ćemo mi da otvorimo vrata. Inače ovdje je sve metal, lava. Evo sad ću da vam pokažem. Evo ga, vidite lava. I sad sam vam tu stavio, vidite kako to polako hodate po ovome, a onda je već lakše, znači upadnete u ovo i onda teže idete, zato se stavi ovo. Sam stavio to da se brže krećemo, a i da ne upadnemo u lavu. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam na gledanju.